Babafowethu, uMthandeni SK sevele wayichitha-ke yamampunge asabalala ey'nkundleni zokuxhumana mayelana ney'thombe la edithwe khona-ke kwaba sengazuthi-ke emdletshieni-ke laphana-ke kunabantu abaningi lezi thombe. Ngiyifake zabambili-ke khona i-original khona i-fake-ke laphana-ke. Okwamanje-ke i-fake le ivelayo kodwa-ke izolandelana ne-original-ke ukwazi-ke ukuyibona. UMthandeni-ke ubhale nangamazwi uthe ngokukhulu-ke ukuzithoba thina-ke emdletsheni-ke asihambisani nalento-ke ye-fake. Kusho-ke uMthandeni SK-ke laphana-ke wathi-ke lento-ke iyicebo-ke elisha likaSathane, wathi-ke elizobulala-ke izinto zikaNkulunkulu eziyiliqiniso mese kuphila ezamanga. Wathi ingakho-ke sisheshe siwukhuza lo mkhuba-ke usaqala. Kusho uMthandeni SK-ke laphana-ke wasethi-ke abantu-ke mabaphelele-ke emdletsheni-ke ngomhla ka-3 January-ke njengoba-ke sazi bafowethu ukuthi emdletsheni-ke kuzobe kunomcimbi omkhulu-ke laphana-ke wokuthi-ke bavale-ke nabo-ke unyaka-ke laphana-ke ngaphansi kwe-brand yakho uMthandeni-ke SK-ke laphana-ke bafowethu lo mkhuba woku-editha kwey'thombe ukuthi ngazuthi-ke kunabantu abaningi-ke emzini yamaqhawe kuthiwa leyo nto leyo-ke ayiphele umkhuba omubi ongekho right. Sikhumbule sike sawubona-ke lo mkhuba wenzeka-ke nakwelinye iqhawe lethu-ke belenza into enhle kakhulu-ke laphana-ke kugcwele abantu ngaphandle nangaphakathi. Lesa sithombe sasi-edithiwe njengoba-ke uMthandeni-ke eyikhuza lento-ke mese ibhekana naye ngqo uthi akakwazi ukuthula into enjengale uyikhuza isaqala ngoba-ke izobulala izinto zeqiniso. Bafowethu ilezo asidibane kwezinye.